Dati programa tayo tata, kadwa tayo ti adya kong kunata yung Miners of Ilocos Norte Association. Dagito yung asosasyon ti permit holders. Dito Ilocos Norte nga ipalpanguluan ni Macrecho Doro. Ada dato yung local government ti Karasi. So dati naging focal contact person ni para mo-organisar dagito yung pupils, kindergarten at saka elementary. Nga iso dati naikan iti Christmas gift nga po na tayo. School supplies, at saka of course on the part of the government, provincial government, si kami po, nagkapo kami ti Quarry Office. So, dato yung naarami tatapo na gift giving, tatanga bigat, dito yung karasi. Ket, it is a collaboration between the local government of Karasi, headed by Mayor Gaspar, and of course, on the part of the provincial government, si GovSes, and then, dagitoy, permit holders tayo, headed by Sir Macrecho Doro. Dato'y include nga school supplies, crayon, is a part of their commitment na tumulong. Dagito na estudyante tayo dito'y akas commitment na as permit holder. Amo tayo matamin apo nga as a permit holder at dati obligasyon nyo. Obligasyon da rather nga tumulong kadagito iti sector iti community tayo. Hindi lang estudyante, PWD, senior citizen, dagito medical health workers tayo, dagita ti mabalinda nga tulungan. Dato pondo na apo datoy kat naggapo niya po na tayo nga Social Development and Management Program Fund nga naganan na i-allocate iti portions iti kita da iti kakastoy ganan siya ko natin iti kakastoy nga aktibidades. Okay, sir. So tinawen nga ada iti kastoy, sir, ni nagdudunok na Wala po, itatta, nakita mi nga kasi bawat permit holder are adati commitment na nga garamit ti kastoy. Kat dato yung naaramit at tangapigat, nakita mi no mayat gayam no ato na nga permit holder ipul tayo yung SDMP fund nga pongkonada. So nga, tinawan ma'am nga raramit na dato and we expect siguro halaan nga dato yung apo, dato yung pongkonami kat yung commercial sand and gravel permit lang datoy. At dapat iti industrial. Kastoy man lang ti aramidan mit industrial. Ang makamudamat nga mga identify no asino ti agbalin nga beneficiaries. Ngam no tinawan? Yes ma'am, tinawan. Under the law, tinawan. So kasan may pinili iti Karasi, sir, ape nga Karasi itat. Okay. No apay nga karasi iso ti nagmimitingan dagito yung membros ni Mina kat kunada tinairistada nga mabalinta ko mga papanan ngam bagada mayat sa niya karasi. So nga napili da dito ma'am. So na ilang pili ma'am. Mano amin recipients tayo, sir? The recipient tatakat kwa umaabot iti mga 270 students. 270 students. Dilaang adat intad na nga crayon set ng para kindergarten lang na awan dagay grades 1 and 2 at nga naikanan. Instead, school supplies tinaitan kanya. Thank you so much, Engineer, and Merry Christmas. Yes ma po. To all po, Merry Christmas din po.